Nakajingyo pediang ya kejing ujor na kisamla ki bedai ki District Institute of Education and Training DIET trainees halor kejing bampat yo jongki ya ka stipend mentala sisnam tamai na kaliang ka Voice of the People Party VPP State Youth Wing haka hinyo tare gujamang arjar apun rio kala lej banya kendo yo Vijay Kumar Mantri IAS Commissioner but Secretary Katran Education jongka sarkar jalla ban panjing syai halor kaning man. Habakran sikilat pathai kubor nakaliang usamla Nathaniel Mauri secretary ulaang banakaliang commissioner ulaang bauladap ban pha yak sithi sekatanat finance hendrei hadu menta kapisa kadang sakot hakate katanan nalor kata ulaang ru banakaliang commissioner ulakular ban lei halor kani Kato kani ki kena para kena samla ti bedai ki director ini bagi konsum ayo stipend la mental assessment ti andang lawan ban kendu yo ni commissioner secretary ni layo panitren man tujumot ni lalap ba nakaliang jong ka education department nakaliang jong uru la depan pa kunika approval ban lapan pa ini ka approval na stage apo ka finance department ni ka city ban pelanyo ni ka pisa joki hendrei ke ka basmo pula bas lingo menta kolong bana kalian ka finance department hadim lapha consumption la ai ya ka approval menta la arsin dia kata ka request jam kini ka la laps no ke ka ba belingo ini kolong ba tudak jam kli bahe kolong ba atau kani ka sarkar menta ka simkhia hisan ya abadai kalian ka puli ko kinamar kumbang nilatip kumbang ilalap menta ni itip bakidan ta priority basis aba kipala jadi fund di kejing tepat jengi menta ya ka sarkar limba kini ka ubor ngakwa ba nanong ba smobha pelaj no ya kini ka pisa ga dongki namar kala kata sisa ya ka yaki namar ba kiru ki dan kolong yang langsam kiru ki dan laka jumlong jisap bekihat ban pendam ki kabat kebaskanat kolong ba nakaliang dong ni komisioner sekretari ulah pular ini ba nakaliang dong uru unsum kiai kani bat untuk siang ba mentau benahi kunyapan pelajno ya kenika bisa nakaliang uba marbo dekhar presiden ulaang bakajimam yo kisamla ya kate kapisa kala bo jing yaki bat kumta ulaang baka VPP kan yai bot dien halor kani tu nakaliang sekretari ulakaran kumtu mila yo ban ya kendu ya u Ji Kumar bode u IAS Commissioner Secretary jangka Education Department nang ni Pop State kejungi tu nakaliang ka State Youth Wing hi kumangalong mene ba nakaliang kejungi ngim yak abide bat ka jingsang in kranbet bat in waru no namta ka hok jongki nuingkai ki jungi te hakani ka por ka mumta ti namar ba takum ka RTE Act 2009 labatha yakini ki elementary school teacher ki badan haki neutral district taki dayat ban pendap ya kita ki DLED ban pendap ya kita ki arsenam ya katakan diploma di hakini kisnam ki bladam kibun kino hikai kila depan pendap ya kini ki diploma ki jongki di kajing ujor ka jongki sangi kalong ba ki kisnam yo ya kata stipend ka badai kata ka spobna ha ka kisnam ki jongki di stipend rung ani tu ipi ide ibaret imdei kamdei ka bahe kaba lesi ngalaban dong baka kalaban su pendap yaki mo ha kalet kawan haka bam kadi kejongki lani haka sak namta ka jungdan kam kejongki berat stipend di hadu menta kini kibala pendap ikadi diploma arsenam kunti hadu menta kali sarkar lemla ban pelaj ya kata stipend kejongki fi ngini tu ipi kini pisa kala ada dan lupa la sanction lupa namta kejongki abang apet ya tu kan les ngai hagini kinyo tulik district badon kini kidayat mo ngai iya sora la sanction sikulur ngai iya po nong po la sanction san paulak bat ya kiwi district la sanction kumta dan rei hado mentapat ya kani ka stipend simlala ban pelat na kumta ke jongki dene kani kata wan kaliang student wing kawan wat ya ka hok ka jongki nongkai ke jongki dengi ngim saliang ngin wat ke jinsha bat ngibu kadak ke jingkli ke bahe ba ya kini kibor ki bari kimi ki ba dipet ya kani ke benta balik dili kani kipisa saya gibo ya kani kipisa nakaliang studio wing kali mentah kani kepor kumta ba ka sarkar ning ba ka education department u minister saya gibo ya kani kipisa meneng la ya keren buat u Vijay Kumar tu
yutu ba uang ba tadi ke finance department ba kam pelat ya kata approval kam release ke kisah mentala aslam mintip mentah gini ki noi kai di batumai jong ni islam ba mentah di bapuli kani di lan lu ngatrai gila yo na me kani stipend ngatrai gini yo nama kini di barim islam yo kini di batumai ngam tip yo ni yo mo dan rai ke jengkeli ke bang akwa pan bu tolong ba sai ke pisah ke jate nilong biji kumar mane ba yo me la divert ne ke tu ka pisah ke badi ke hok jong kini kini kai tuni uang ba uknyak be ka finance department ba kam simla pelai tinggi long u mane ba u de ban ai ka assurance ba u de ban pelat ngom tau penai tinggi la ekran la thir ba bat u bat na kaleng jung u pan abang ila ekran bat ni bat ulah kular rahmat jungi ba un pelat ya kani ka pisah hakani ka penai ka pemerintah bat ngin bat ya kani ka kular ka kani ka tin ka ba uni biji kumar ulah keren mane rahmat jungi ka state wing bat ngin ai wan bud dien lada un pelat tau penai ngin wan siwan hang ne po sekretariat bangin le du po finance department ru namar ngani tu ipi bapli kini noi kai kila syapan syat siri hakum badai ngani tu ipi kila kindu ya u ya ka directorate juga education kila kindu yu minister akan upusian syapan syat siri surum sedang kila kindu ini biji kumar klem poi sei ru tetene ni ka daw ba na kalian ka dinging la asmo khiang asmo sunai ya kinong kai bapli ka jing sha le ben ka jing sha lockdown ka jungpi ini kita tahu bahwa kalian sedih ini lawan ni mentak sini. Yang suka ngipi kami kapor kementar, habis dia bak scholarship. Kasorkar man kapor kaju penslembet, lani kabatbet ya ki scholarship, Lah kadai jong pet kami kami scholarship kami stipend jong di gini kai. Mentar aku kenam pelai. Dah fikiran ya ke scholarship jong ki students jong ki samla puliru, aduk ki kelas 12 ni ki biru. Ki babun sim ni mah Islam kalau dap aduk mentar ngam try ba ki babun kin yo ya ke scholarship. Abi keren bagi hagi department prepare jong sarkar jelaru abi dei katungkam tungjam abi dei bagi hagi dunu ki benta lada kawan haka kampisale kalau telat mah bat kani ke sarkar dena kali yang kajungi nginum ailat abi dei bat kani ke benta lada ki kena samla puli ki Islam ban siu ya fees kindu ban song kelas kindu ban to exam lada ki kena school ki Islam ban siu fees kindu ya ke report card mo te kumno gini ki sokar kin Islam ya kan ka hok jom gini ki noi kai jungi te na kali ang ka jungi ka youth wing ngin yai bud dien bat ngin bat ya ka kular ka ba uni biji kumar ulah keren mane Ahmad jungi Habatin pej bahagi ki shop plus F Ka plus F hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya